Mae Danny Hughes a Zeb Edwards i fyny o'r cefn. Mae o dan y bar, mae'n beryglus! Ac mae oddi ar y linell gan Llanelli. Cyfle clir cynta o'r gêm. Connolly, tuag at Hughes, mae'n gadael i Iles Davies, dyma Thomas. Thomas nôl at Davies. Ac yna ymlaen ar ergyd ein gol! A mae George Harry wedi rhoi Llandudno ar y blaen. A Les Davies oedd ar bas allweddol i ddod o hyd iddo fe i ail gol i Llandudno. Llanelli dim, Llandudno 1 a Harry di taro. Sgiliau da gan Britain i reoli'n wych ar y cyffyrddiad cyntaf. Jones gyda Clark o'i flanau. Clark hanner cyfle i droi, mae'n troi tu fewn at Jones. Jones yn chwilio am y symudiad gan Lyfridge. Lyfridge! Ac mae'n un gyfartal yma yn Llanelli. Cyd chwarae hyfryd unwaith eto, ond yna Jones mlaen at Lyfridge. 8fed gol y tymor i James Lyfridge. Llanelli 1, Llandudno 1. Bas ymlaen ar cyfuniad unwaith eto at Lyfridge. Mae Clark yn disgwyl amdani. Y bêl yn cyrraedd Davies! Davies oedd yn alawio nawedd. Wel, cefnogwyr Llanelli yn sgrechen am lawio yn y cwrt cosbi yr ergyd gan Davies yn cael ei tharo lawr. Dyma Lyfridge, Lyfridge dim cam sefyll, ac mae di rhwydo i ail. James Lyfridge wedi dod â Llanelli nawr ar y blaen. Y bas yn hyfryd o ganol ca. Y rhediad wedi amseru'n berffaith gan James Lyfridge. Ac yn bwyllog, mae Lyfridge yn curo. Pearson yn y gol. Lyfridge yn gryf, ac yn ar bas at Davies. Y Clark yn y canol. Davies yn dewis y bas at Lyfridge. Ond wedi gadael lle iddo fe. Dyma Davies yn y symudiad. Oes yna gyfle ergyd. Yn ei lled iddi at Jones, nôl i'r canol. Dyma Clark. Clark nôl at Britain! A Leon Britain ac ergyd Michel Trodde yn syth ac Pearson. Bach o ran gorff, ond mynydd o brofiad gan Leon Britain. Yn y bas ymlaen fan hyn at Webb, does dim cam sefyll. Alun Webb, y gwibiwr. Webb mewn i'r cwrt cosbi! O, modfeddi heibio'r postyn. Gan Alun Webb, dyle fe di wneud yn well ar wastad i gefn. Mae'n parhau yn 2-1 i'r gochion. Connolly yn ffigio ac yn ei gosod i yn ddestlus i Webb mewn i'r canol a'r peniad ymlaen gan y capten Hughes. Modfeddi heibio'r postyn. Hyfryd gan Llandudno. Dyma Britain, angen cymorth arno fe. Yn dod o hyd i Lyfridge, mae Lyfridge yn dweud wrtho fe ble i fynd ac yn ar bas at Davies mewn at Lyfridge. Meddwl bod e'n cam sefyll, 3 yn disgwyl yn y canol. Dyma Davies! O, ac am gyfle am y drydydd i Jordan Davies. Yr ergyd yn syth at Pearson, a Pearson yn gwneud yn dda i'w harbed hi. Leon, a first game, a first appearance, a first 3 points. You've certainly lifted the club on and off the pitch. No, it was it was a massive game. Going into the match today, we knew that it was huge. So for us to get the 3 points was a big lift. Like I say, 11 games left now. Hopefully this can kickstart our season. What did you make of the pace of the game? I was blowing at times, if I'm being honest. That was, yeah, I thought the standard was really good. Especially ourselves, we tried to get the ball down and play. We've got some really technical players. But no, I thought the pace of the game was really good. It took a while to get into it. No, I thought it was a really good match. What was really important today was the team performance. I've said it before, we let ourselves down massively live on TV on New Year's Day. And that was, we wanted to put that right today. And I think the boys did, and all credit to them. They caught us on the counter in the second half because we had them on the back foot and we were pressing and pressing and pressing. Maybe lacking a little bit of quality in the final third at the minute, but Les and Keogh have just come in, Ryan Wade, so once we get them match fit and flying, and we've got Tom Owens to come in and Jay Gibbs, so there's players to come in. Zayek's been playing on a bit of an injury, so we're